A sada je vreme da pročitam po odluci žirija. Imam 3 koverte, svako od njih je dao svoj glas nekome ko ne zadovoljava na pravi način ovo takmičenje i njihovo mišljenje, a sada ću to i pročitati. Kandidati po odluci žirija, poimence ću reći, krenut ću od dame. Milana Stevanov, ti ostaješ u ovom takmičenju, vidimo se naredne nedelje. Stevan Desnica, ostaje. Ostaje u emisiji Iz našeg sokaka, ostali su Nemanja Radović i Žarko Mačić. Jedan od njih dvojice će napustiti emisiju Iz našeg sokaka, možda se prijaviti neke naredne godine. Takmičar koji napušta takmičenje Iz našeg sokaka je Nemanja Radović. Nemanja, hvala ti na učešću, čućemo se, videti. Uvijek ćemo biti tu za tebe da ti pomognemo, kao i pretpostavljam Kud Marković i Jovana koja će nakon završetka akademije, pretpostavljam, podučavati i dalje mlade i talentovane pevače.